Chairman Amthei Naran Kaipeng and Sports Secretary Lumin Kaipeng for organize such a beautiful sports event. And also I am very much thankful to Young Kaipeng Association President Mr. Banlal Moy Kaipeng and ex-president Mr. Lalun Jira Kaipeng. Also very much thankful to being here Mr. Bisambar Mani Kaipeng and Omniscia Kaipeng, President of KRP, my colleague and my brother Mr. David Murasing is very popular. I hope so you all know, one of social activist and in charge of TISF, Tiprasa Indigenous Student Federation. Also thankful to Laldom Thanga Kaipeng, who is advocate, and Laldom Ruata Kaipeng, ex-GS CYKA, and MC Mr. Ajay Kumar Kaipeng, CEC member. Tajoto Manjak Faine Oro sports evento Chini Kaipeng Somasni Okra Chakra Rai Tai Cherai Khonai Ani Shak Chalai and Joto players Jotonono Khakaham Tai Paiple Hamzamung Yafaro Tini ang bisi ko kolok sana thangya belaikin kha tongthoka kaisa samaj o samaj ni bisingtei amsaka naithoktok sports event songjajak mani sei sports event tabung ni jorabo chini bagui busuk important we all knows jung joto saimono because chini siklarok যেভাবে চেঞ্জেস অঙ্গি দङ সময়नि সাথে পরিবর্তন এভলিউশন এই জড়াও most of the youths they are diverting in wrong ways, in wrong activities because of chini somaj belai kino norom ni bagai that somaj ni je kandari tongnai rok sikla rokno nojordari khaimani kom jorari miani bagai but tinini je sports event obok onyanno chini Tiprasa bosong rokno kaisa serengmung riui mano এমন একটা জড়াবো ও স্পোর্টস ইভেন্ট সংসাজাখা ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন কাম ইন্টারব্রাঞ্চ স্পোর্টস মিট অর্গানাইজড বাই ইয়ং কাইপেং এসোসিয়েশন ও বুমুং রিউই রিমানি কারণ ওংখা অ্যান্টি ড্রাগস চিনি ইউথস রক যতনো ড্রাগস এডিক্ট নই দङ and that drugs addict that much hamia chini bagai chini society ni bagai chini somaj ni bagai obo sanani moto koglia every day jung YouTube rogonogo news channel rogonogo chini Tiprasa rok kolai sine phanangthum Kaipeng sine phanangthum molsom sine phanangthum debarma sine phanangthum Tiprasa lama rogo kalai tongo थै थांगो
bolong bising rogo kuthimano bono porikha nirikha khaimani pore chung saimano bo thimani ekta reason abungkha drugs addiction sei drugs amosike chaya nijini ma phano porjonto siniang thango nijini somaj culture tradition kono phano siniang thango oma ekta bemar sitra chini kcharo फातानि होइते चिनी समाज बिसिंग हाबनानि चेष्टाङै तंगमानि जराबो चिनी और यूथ्स दंनो जों कंट्रोल खायना बागै ओमाहायके जों स्पोर्ट्स इवेंट जे संजामानि अब चिनी बागै कायसा सोलोंमुं काजै आनि एपिल तंनाय जत यूथ्स दंनो जत प्लेयर्स तंनाय दंनो जारा स्पोर्ट्समैन तंनाय दंनो स्पोर्ट्समैन वुमेन जे प्लेयर्स तंनाय दंनो एवॉर्ड खायदी आमाहाय चामुं सित्रा हाकसालो तंगदी स्पोर्ट्स गोबांमा केरियार सालामना बागै अपॉर्चुनिटी दंगो स्पोर्ट्स फुटबल सिमिया निनि केरियार सालामनानि भलिबलबो केरियार सालामै मानो क्रिकेटबो केरियार सालामानो देयर इज अ लॉट्स ऑफ opportunity to build up your career from sports. So my dear friends, jotono rang sanamu chugo biska youths rongno drugs by haksalai tongdi and nung haksalmani sathe sathe norok haksalmani sathe sathe nini gana gini o nini bondhu bandhab baya brok tongkhakai borok jodi addict tongkhakai borok jodi nawi tongkhakai even alcohol jung jotono saimano consumption of alcohol is injurious to health. Smoking injurious to health, chewing tobacco injurious to health. Aboni porbo chung sau, abon porbo chung nungo. But chung abono tere ma khibinai. Chung chini khoti ni simani porebu. Chung abono na khangkai chini a khoti wo busuk jorati khoti ngai chung abo sina nangnai. Boni bagai ओमाहाय चामुं सित्रा ओमाहाय बेमार सित्रानि होइते निनि बंधु बायबनो बाहायनो हाकसाल देनि नरक मा कइनाय निजेनि साथे साथे बयनोबो मा कइनाय सो बेलायनो तंथक अ तिनिनो स्पोर्ट्स इवेंट आं बेलायनो खा तंथका अर मानजाक फायनाय बरम गोनां जत पु संनो बां बेलायकिनो आं आनि खाकचां मा याफारु चिनि तिप्रासा कायपें बो संगो अमसके नायथक अ बलं बिसिंग केबो फनो साइमियाना ओमाइके हाताय हापुंनो वाखागै अ जागा तिनि स्पोर्ट्स मीट चलि दङ नै काजै अ जे तिनिनो स्पोर्ट्स मीट चिनि प्रेस मीडिया तंनायनो बां कइनाय अमसके वाइडली स्प्रेड खायनो नांनाय जाहाथे तिप्रासा बसंग चिनि काइपें सैनाय रबो बयनिसाय केचेन तंगिया बयनिसाय कुन समपनो तला तंगिया जोंबो ओमाइके फानो तंगै मानो जों ओमाइके चिनि सिक्लारनो जों फुरङै मानो नै अमसुक साइनो आनि अ किसिसा कक सामने अरन मुक्ता सिनाय जतरन हामबाय ऑल द बेस्ट जतरन खुलुमका हामबाय।